بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade Hanimadu Council Jawahirul Quran Mubarak Sadasteka Hate Peshumge Rasmiyata Tiya emme befulu nammar habadar nawan Den alugodu midar nawalani mi rasmiyat kuriyad danigoy Kiris Quran ge barakatu mi rasmiyat fattawa devvi Hanimadu School ge kis chettinegge darivar Ayyub Abdullah Rashid Den onnani eafo mi rasmiyat kuriyadani gotuge agenda hushalumge number furihama kuramum midani algun mishka Den onnani mi rasmiyat ge sharaf veri mehman Hanimadu Council Idara ge Assistant Council Executive Alfalil Ibrahim Ali ge wahak fur dekkevum Den eafo mubarat ge kiyavum feshigendan Dangan number furhe mukoddavu mangedi algon mi dannawalani mi rasmiyat ge sharaf veri mehman Hanimadu Council Idara ge Assistant Council Executive Alfalil Ibrahim Ali garihun Alfalil Ibrahim Ali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات إلى النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وأبي القاسم المصطفى محمد
ಹಣಿಮಾದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಜವಾಹಿರ್ ಕುರಾನ್ಗೆ ಕುರಾನ್ ಸಾಲ್ಸ್ತೆಕ್ ಸಾಲಿಸ್ ಹೈವಣ ಹರ್ಗೆ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಹುರಿಹ ದರಿವರುನ್ನಶ ದರಿವರುಗೆ ಬೆದಿನಿರಿನ ಅವರೇಂ ವರಬ್ಬಡ ತಾರೀಫ್ ದನ್ನವ ಕುರಾನ್ ಮುಬಾರತೆ ಬೇವು ಮಟ್ಟಕ ಅವಣ್ಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇದಾರಾಗೆ ಫರಾತು ಉಳುವಾದಮು ಏಕಮ ಹಿಜಾಬದಿ ಫಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಫರಾತು ಅವಗೊಂಡು ಮಿಣ್ಣ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೆವು ಎಬ್ಬಸಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಎ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ವೆರಿನ್ನಶ ಹಿಂಗೊಂತೆರಿ ಎಮ್ ಡಿ ಅವ್ರಿಂಗೆ ಹಣಿಮಾದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ನಮಗೆ ವರಬ್ಬಡ ತಾರೀಫ್ ದನ್ನವ ಹಣಿಮಾದು ಕೌನ್ಸಿಲಂಗ್ ಅಬದಸ್ ಹಣಿಮಾದುಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ರೀತಿಗೋ ಫರೀದ್ಗೋ ಕಿಯವಾ ಕುದಿಂಗ್ ಉಫೆದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾನ್ ಫೆಶಿ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮ ದೌರ್ಗಾವೆಸ್ ಏಕಂ ಫಶಾಗೆ ವಕೀಸಾವಗೆ ದಿಯ ಪಹುಂ ಏಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಎದಿವೆಗುತ್ ಕಾಣುವೆಗೆ ಉಟ್ಟಾಂಚುನ್ ಏಗ ಪಹಂ ವೆಸ್ ದೆಫಾರಿಗ್ಗ ಮತಿಂ ಅವುಗಳು ಮೆಂ ಎಮಸಕ್ಕೆ ಫಶಾಫೀಮು ಎ ನವೈಸ್ ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಎದಿವೆ ನತೀಜೆ ಎನ್ನೋದಿಬಿ ಮೇ ನಿಮಗೆಂದನಿ ಏಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಫರಾತಂ ಕುರಾ ಕಬಕ್ಕೊಂಡೆಣ್ಣು ದಿವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗೊಡೆಣ್ಣೋಣೆ ಮೇ ಕುಮ ಫರ್ಕ್ಸ್ ಗೆನ್ನ ಟೀಚರ್ ನೋತ ದಿಮಾವ ಎಹೆಂ ಮಸಲೆಕ ಹೊರೆ ಏಕಂ ನಿಮೆಮು ಗೊಸ್ ನಿಮಗೆಂದನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮರಬ್ಬಡು ಹೇದೆ ಕೊಗ್ಗೆ ಏಕಂ ಕುರೇತ ಮಮ ಅಬದಸ್ ಅನ್ನನೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮ ಮಿಹಾರು ದಿವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಗೊಡೆಂ ಫೊಣ್ಣಾಣೆ ಪದೈ ರಾಜ್ಯಗ ಹುರಿಹಾ ರತ್ತಕೆಗ್ಗ ಕುರ್ಆನ್ ಅಹುಲುವೆರಿ ದೈವರುಣ್ ಅದಿ ಕುರ್ಆನ್ ಅಹುಲುವೆರಿ ಮೀಸ್ತಕಂ ಬಿನಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಮಿಯದ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಇವರ ಬೊಡೆತಿ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ತಕ್ಕೆ ಫಶಾಯ್ ಮಿಹಾ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ರತ್ತಕಂ ಅಮಾಸ್ ಕೊಗೆಂ ಕುರಿಯ ಗಿಂದಿಯ ಮವಣಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕರ ಬಾಫ ಏಗೊತ್ತಂ ಹಣಿಮಾ ದೂಗಾಸ್ ಏಕಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಾಣೆಕಂ ಮಂಗಗೊಂಡು ವರ ಬೋಡಂ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರ ಮೀ ಮುಬಾರೆ ಫೆಶ್ಮ ಮಿಹಾರು ದೀಪೆ ಗಡಿಸ್ ಗ್ಯಾಗಣಕ ಹಮವೆ ನಿಮೆನ್ ಕ್ಯಾರ್ವಿಚ್ಚೆ ದೆಂಗ್ ಅಸ್ತು ಮಿಫಾದ ಮುಬಾರತೆ ಫೆಶ್ಮಟ್ಟಕ ಬ್ಯಾವರಿ ದಾರಿವರಂಗೆ ತೆರೆ ವರ ಮಧು ಕುದಿಂತಕ್ಕೆ ಮೀ ದಂಫಳಿಯ ಹಾಜಿರು ವೆಫ ಮೀತಿ ಬಿ ಹಮೇಕನ ಕಿಯವಾ ದಾರಿವರಂ ಕನ್ನ ಏಕ ಮುಬಾರತೆ ವೆಜ್ಜಾ ಮುಬಾರೆ ಫೆಶ್ಮ ಅದಿ ನಿಮ್ಮುಮ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿವ ಹುರಿಹಾರ ದರಿವರಂ ಹಾಜಿರುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ ಕಮೆ ಎಂಬ ಕುರಿಮಗ್ಗ ಏಕಮ ಬೆಲೆನುವೆಂಗ್ ವರಬ್ಬಡ ಸಮಾಲ್ವನಕಮ ಅವನು ದೇಕೆ ಅದೆ ಮೀ ಮುಬಾರ ಇನ್ಸಾಫಿರಿಕಮಾಯಿ ಗೆಂದಿಯು ಮಟ್ಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಬೇಫುಳು ನಿಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತ ಫಂಡಿಯಾರು ಅಮಜಿಸ್ಸಾಗೆ ವಿಹಾವಿಸ್ ಬೊಡಕ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕರಿ ಫರಾತ ಶಾಕಂ ಕುರಿ ಫರಾತ ಇಂಗಿಲ್ ದಿಕ್ಕುರಾನ ಫುರ್ಸತ್ತ ಹಣಿಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಕೊರೆಂ ಮುರಿ ಹುರಿಯ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಅವಗಳ ಮೇಲೆ ದೆಫರಾತನ್ಸ್ ಕೊರಿಂಗ್ ಏಯ್ ಅವಗಳ ಮೆಣ್ಣ ಮಸಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾ ಫರಾತಂದ ದೆಫರಾತನ್ಸ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಅವಗಳ ಮೌಲ್ಯಮತ್ತಿಫೆ ಗೊತ್ತು ವಿಯ ಫುರ್ತಮ ಆಣೆ ಫಂಡಿಯಾರಂ ಗೊತ್ತುಗ ತಂಕೊಳೆ ಕಯಾರಿಂ ಬಿಹಂ ದಿಬೇತೋ ಬೆಲ್ಲೆ ವಿಹೆನ್ನಮಸ್ ಮೂಸುಂ ಗೋಸುಮ ಏಕಿ ರೇಗ ವರ ದಮ್ವರ ವಗುತೆಗ್ಗ ಅವಗಳ ಮೆಣ್ಣ ಫಂಡಿಯಾರು ಮೀರ್ಷ ಬಡ್ಯಾಂಕ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಲಿಬುಣಿ ತೆಂಗೆ ಫಂಡಿಯಾರಂ ತಿಯ ಉಸುಲ್ ದೆ ಬುರಯಶ ತಿಬೆ ಪುಣ್ಣ ಲಿಬುಣ ವಗುತ್ಕೊಳ ಕೊಡಕಮ ಹಮ ಮಿಕುದಿಂಗ ಬುಣಿಹಾಯರು ಅವಸಿಗೆ ಮಿಕೊಳ ಬಡ್ಯಾಂಗ್ ಅವಗಳ ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಮುಬಾರಕ್ ಇನ್ಸಾಫಿರಿಕಮ ಹೆಗೆ ಗುಸ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ ವಡ್ಯಾನ್ ದೇವಿಕ ಮಟ್ಟಕ ತೆಬೆ ಪುಣ್ಣ ಬೆಸ್ ಅವರೆಂ ಬರಬ್ಬಡ ಹನಿಮದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಮ್ಗ ಶುಕ್ರ ದನ್ನವ ಮೊರಹಬಾ ದನ್ನವ ಅವಳು ಉಮ್ಮೀದು ಕರನಿ ಮಿಹನ್ ದಿಮಾವ ಕುದಿ ಕಂತ ಹೋಗಣಿ ಬೋಡ್ಕಮೆ ದಿಮಾವಿಸ್ ದನ್ನವ ಲಾಫಿಯಾ ತಿಬೆ ಪುಣ್ಣ ಬೇವೆಂಗೈ ಬರಕಂ ಎಹಿ ತಿರಿಕಮ ಆಕಿ ಅವಳ ಮೆಣ್ಣ ಎಹಿ ತಿರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊ ದೇವಾನಿಕಮ ಕುರಿಮಗಾವಿಸ್ ಎಮ್ಮ ಅವಳು ವಾಹಕ ಮೈ ಮಾ ದೇವಕುರಾಕ ನೆತಿಂ ಹುರಿಹಾ ದೈವರುಂ ವೆಸ್ ಬಲಂ ಜಿಹೇಣಿ ಮೀ ದೂಕಲ್ಲಿವೆನ ಕಮೆ ನೂಂಕಮ ಇಲ್ಮಕಿ ದೂಕಲ್ಲಿವೆನ ಚೆನ್ನೋ ಖಾಸ್ ಸಕೋ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಫನ್ನಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ವರ ಬೇನುನ್ ತೆರಿ ಎಯಾ ನುಲ ನೂಳೆವೇಣೆ ಎಚೆ ಅವಳು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯ ಬಿನಾವೆಗೆ ಮಣಿ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಎಹಮೆ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಫೆ ಶರಿಯತೆಗೆ ತಿ ಬೆಂಗ ಅವಳು ಮೇಕೆ ಎಹಮೆ ಅವಳು ಹುರಿಹಾ ಮೆಮಸ್ ವಾನ್ ಜಿಹೇಣಿ ಕುರ್ಆನ್ ಅಹುಲ್ ವೆರಿ ಬಯಕ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವಾ ಬಯಕ ಕುರ್ಆನ್ ಲೋಬ್ ಕರ ಬಯಕ ಎಂ ಮಿಫದ ಮುಬಾರತ ಬೇವಮಗೆ ಮಕ್ಸದ ಕವಾಣಿ ರಾಜ್ಯಗ ಕೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಗೆ ಬೇಕಮ ಗಾಯಸ್ ಎ ಮಕ್ಸದ ಕವೆಗನ್ ದಾಡಿ ಮಿಫದ ಮುಬಾರತ ಬಾವಂ ಮಿ ದಣಿ ಏಕಮ ದಾರಿವರುಣ್ಣ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮೀಸ್ತಕಂ ಅಹುಲ್ವೆರಿ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮ ಅವಣ್ಮೆ ಫೆಶ್ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಎಯ್ ಅವಣ್ಮೆ ವರ ರೀತ್ಕೊಂ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವಾ ಕುಜ್ಜಿಂಗೆ ಆಮ ಏಕಹಲ ಬ್ಯಾವರು ದರಿವರು ಅವಣ್ಮೆ ತೆರೆಗೆ ಯವತಿವಿ
kome mubarat gas atologes adi me qawmi mubarat kabis hoiginda dariwarun ebati ei kommes bayak emasikke kurati asde sama e dariwarun hisa gosati ehema e masakken huttanuda huriha vedeni mes kurashe koggen dariwarun nan ei kommen kuran jihekan kamikkan anga adigin emasikke koggen menuwi dariwarun hittaw gas ege shawirka men honnan awonda mi mawlamat tife gotun kam wanya mi fahar gawmi mubarat gas hanimadu dariwarun kiyevi hame egota atol femorge be mubarat gas dariwarun kiyawage rangon natija take libunu ehma ega mi awon men mi yagimege midani awon mi kura masakkatuga kommes mimwarige noniya ekashege wa mimwarige are lamun eba ade ehma ekan awon men uttana da kuye gendashe ema awon siya huriha dariwarunna sedeni kamyab me mubaratuga bari huriha dariwarunna kibes awu nomid korawatuga evwana hasil koran dariwarun agul men council mihar kandala hunnane inam dinomaga ves kama faisa ginam kandala fundane amugate ginai hunnane faisa ginam kandala pa dariwarunna ei egen komes beenme fudene kama balage ane misal ka agul me mi trophy ennune tatte che dinima evre egen osama mi komes taniga bendi me hisam gos dabarjan dati ek pom mi amugate council mi mubarata bawar mubarataka amuko faisa ginam ta kandala endani pahara kubare pahara bodu kuram ganni ehma mi mubarata mes mihar kandala poi mi mubara bore dibe inam anna ahar go bodu hinga dane enas anna ahar mi qur'an mubarak bawar aun ken mi ham gams mihar me council ge dawr ge muddaten nonnane ehma agunda qabul kare ala mufide council gabes tibe purna mubarak bawa dinamakan hore hen nonnane ehma mubarak tahge agevs kuden nukuran agudani macchen ehme egoton huriha bepulum ves ane mi ekama shawgerikan horegen qur'an ahulweri bayaka wuma masay kurashe dennomu muhammad gadis badam fashay mi hare aguna dife wagutus mi kodatam bejja den ane mi hukurda hoge hendunu wagutuga fashayen mendur damfali mendur kurige damfali nimeruga hukura ma gada nuwe nimmale uniyama emme rangolegen dane ehma agunu nimmadamus huriha dariwaruna dannomati huriha dariwarum ves bara riitikon kiyawash bara riitikon kiyawai mi mubaratuge rangal wanatake komme dariwarkus hodage mubaratun nikun dashe ehen dannomu te benerin kora masakkatuga allah subhanahu wa taala barakalla bungeden adi hanima do skolun agunna baarwegen kodibba me qur'an ge nota agul men ede kankam debba hitirikam pahako hanima do skol ge verinnasha hingun terin ahore mora boda marhaba ya tarif dannawa khasaka dini club ge mami memberun bes ahore mora boda shukr dannawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया शरफ़ मेहमान इब्राहिम अली देंग अलगुण में दन्ना वाला नी मिम्बारत के फंडियार कंको देवा फराता फंडियार कंकुरुमा हास कुरे फवा पेनला वडागन दुबुमा मिम्बारत के इस फंडियार अलगारी सुहैल अली फंडियार अलगारी अहमद औसम फंडियार अलगारी अहमद नवीन आदम ದೆಂಗೊಣ್ಣಾಣಿ ಮಿಂಬಾರತ್ಗೆ ಕಿಯವುಂ ಫೆಶುಂ ಹುರಿಹಾ ದರಿವರುನ್ನ ವೆಸ್ ಕಾಮಿಯಾಬಂ ಎದೆಂ ವಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم. ألون من فنديارون فراتون مبارك إنصاف كرمغا عمل قرآن غتوغ usul komes minbaraka kiyala dena egatun alun min insaf kuramun iruga magandu gottege mioti mubaratuga fahaga kollafa marks dinumuga nuata marks unikurumuga bodetiku adi kudaku efahuga ada rago adi fasaha mibataka tiya dariwarunna marks unikuramun alun mengen dan me har komme dariwariga atuga sateka marks ekulege man ema min komme kamaka alun men marks unikuramun da iruga tiya dariwarun mane ein bayaku marks univiya nodi masekke kora gato den ege iturun alun men tim fandiyarunna tim baya bahala famiyoti එෆ්ෆන්ඩියාරකු බලමුන් ගෙන්දානි බොඩතිකු දැන් ඒගේ ඉතුරුන් අනිෆ්ෆන්ඩියාරකු බලමුන් ගෙන්දානි කුඩකු බොඩතිකු ෂම්මි ලිබි ගෙන්දානි 40 මාක්ස් කුඩකු ෂම්මි එකුලෙගේ මෙවනි 30 මාක්ස් දැන් මීගේ ඉතුරුන් තිම්වන ෆන්ඩියාරක මෙoti අඩාරාගු අදි ෆසහා මිබෑගවස් ජුම්ලා එකුලෙගේ මෙවනි 30 මාක්ස් mi tim baya nuata tim fandiyarunna tim baya bahalagen alun men insaf kurumun gendan den mige iturun tilawa kurumuga balagen kiyawa kiyavumuga dariwarun kiyavumun dahindu kushej jehijjikamuga wanama nuata akure badalwe fiyye badalwe nuata lahnu jaliye kiyafi halatuga alun men bel jaha isharate nukurane namaves e kushakan alun men marks unikuramun gendane demige iturun hifzu kurumuga hifzu ko kiyavumuga kusha kiyafikamuga wanama alun men ekusha e halata eggotan alun men beljaha ishara quran egotun tim fursate libigendane tim fursat dinuma fahuga kuriya nudevijjikamuga wanama alun men suwal cancel kollana ema mi magandu gotiga alun men amal kurumun gendane usulaki eba misabun alun menge waaknim mala assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh horiha kodennavves marhaba kiya me dam padega farutama kiya man hamache fawani halaf muhammad hanif ke stage atare numberin yeah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخواته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا
ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون खलफा पौधें की आवानी याद हंसेंगे बाद किस चाहता रे Gambarin. Hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين iyad waffahu den kiyawani Abdullah Nabhan Muhammad ki stage hatare number enaga 3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين Nabhan affahu den kiyawani Fatimat Saya Shafiq ki stage hatare
ನಂಬರ್ ಎನ್ನಗ ದೆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فأخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 جبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العليم ಸಾಯ ಫಹು ದೆಂಕಿಯವಾಣಿ ಮಸೀಹ್ ಬಿನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಎನ್ನಗ فهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت
إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدك إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. مسیح و فہدن کی آوان ازگا احمد حمید کی اسٹیج ہاتھرے دن کی آوانی عائشت الماسا عبداللہ کی اسٹیج ہاتھرے دن کی آوانی شبہ عبداللہ رشید کی اسٹیج ہاتھرے نمبر نگا Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب
واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Shaba fahoden kiyawani Aya Ali ki stage hatare. Number enaga. Tina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك
ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. آیا فہدن کی اوانی ایما اشرف کی اسٹیج ہاتھرے نمبر دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم
جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا صدق الله العظيم. Mihai sabun ki stage foga ki wonni moni den ki feshigendani noe jahairu ki man amajei fawani ki stage tinege dariwaru
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huriya ko din naves marhaba kiyala. Midam fadiga kiyoma faratama majai famimani. Aisha tuminna binta Harun balain kiyomage gofi feshekol ki stage tine. Ekara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. صدق الله العظيم. من فهدن كيواني مريم نباها محمد بلاغم فشيكول كي استجتينه. نمبر إنه تيهاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وللذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. Horiya kudemi stage ang erumaffa hamache hilafa ekuchege time kolen nagalafa kiyawalam fashatinge horiya kudemi samache hilafa nge Nabaha effahu den kiyawani Aishat Shana Abdullah balagem feshe kolo ki stage tine number enaga Daya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا
فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم ಶಾನ ಫಹುದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಫಾತ್ಮತ್ ಫೈಹಾ ಫಹುಮಿ ಬಲಾಗೆ ಫೆಶೆ ಕೊಳ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನೆ ನಂಬರ್ ಎನ್ನಾಗ ತಿನೆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم
مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم فايها فهودن كيواني أحمد آكين بن أشرف بلاغم في شيكولو كي ستيج تينه Denkiawani Muhammad Razza Nasu Balagen Feshekol Key Stage Tine number enaga okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن
قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العليم. Razana fahuden kiyawani Bilal bin Masud balage feshe kolo ki stage tine number enaga 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لأخوانهم واقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. Bilal waffahu denkiyawani Muhammad Altaf bin Ahmad balage feshekol ki stage tine number enaga Fahe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن
الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا صدق الله العظيم ಅಲ್ತೋಫಫಹು ಮಿದಂ ಫಡಿಗೆ ಮೆಫಹು ಬ್ಯಾವೆಡೆಗೆ ಗೊತುಂ ಕಿಯವಾಣಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಈಮನ್ ಹುಸೇನ್ ಬಲಾಗೆಂ ಫೆಶೆ ಕೊಳಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನೆ ಬಿಯಾಯಿ ಸಾಬು ಮಿದಂ ಫಡೆಗೆ ಕಿಯವಳು ನಿಮ್ಮಣಿ ದೆಂ ಕಿಯವಂ ಫೆಶಿಗೆಂದಾಣಿ ಮೆಂದರು ಫಹದೆ ಜಹಾಯಿರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕುದಿಂಗೆ ಕಿಯವು